Hey le, Kelvi International to Zion Street le Dorpui Barabazara, Kelvi Marketa intan kan omringe. Mi patan no pangachanga puitling hak omchikim na ahian, sel run pui nei mekani. Branded coat suta, za a som thumachanga somnga in car discount ani a. Coat sale cheng sang ni le achung lam a omvek. Coat suit leitan kamis athona du than emo. MRP changa cheng zanga changa cheng sang khat discount kalpui mekani. Tin siam chat ngai a omani poing kan siam sak theye kwan than du than tur a omba ka mani du dan angin order thei reng ani mi pata mi zo mi pa in thuam na sang po kan nei bok kelvi market a thil zor reng man to taka zor a omloti min lo sha sakla min han pan ve ngei donia intan kan namtan kelvi international Mizoram Court House Dorpui Bara Bazaar Aizol Beng Rishat na har satanete kumsom paruk chuang lai lo enkol to Millennium Hearing Center Aizol chuan khovel thiam na hason na angzelin bengdar thatak tak omna puna zira mania tongman fiatura in adjust hey artificial intelligence AI mang bengdar te battery mang le man ngai lo rechargeable bengdar te anneya certified audiologist hemilama thiam na big degree nei nge in lo puyang che imamo dan milin du than tur chi sang oma ilei nu kum engmo chen thengin har satna inei pon an pui thei che Bengkom ze chi enkol ol sam tak waterproof ni bok bengkwa no chi langsar lo le lang thei lo chi te a veke Millennium Hearing Center D4 Millennium Center Aizol phone 8132840581 In Chung Hall biak in le restaurant manatan avoy khatnan Mizorama fans are luxury designer fan showroom zonwam Aizola honelita fan thom bingching velo whisper quiet technology ni in summer and winter mode ni a clockwise le anti-clockwise severe tir thei current mang claim a blade color po in Chung mila customized the ni dining room kitchen bedroom le living room mila omzene design shang ne siamani ceiling niam tan le fan da na tur siam lok lo tan po har satna a omlo in living room ceiling che moina na chandelier ni bok fan ni tel bok chandelier hi ron leivete remote control mangin speed direction le lighting a control theya India Ram hotel changkang le milar te poina anin ti mu mek hi iban pha ka lo om ve tereng mai kan showroom a atakin ron hu vela achiang zok nge yang phone number 8697905810 le 9233137933 a biak thei reng kan ni e Aizola in chung thwa moina changkang le in chena bungrwa chi shang du thlan tur tamsi omna mun man klom le cha affordable price save lines lunglei road chwampuya hiana omringe rondor ve nge yang che in chung chena bungrwa premium level chachung chuang chachangkang chi shang tam tak du to ka thlan theina square feet sing khatla ya zaw showroom safe lines world bank rota a omboke apan to chinten anjong changzel anya o ron pan vengi turin kan so ma cheu safe lines lunglei road chuampui safe lines world bank road Fogland Park Khang Rancho siam la marin tlak le ming tra National Productivity Award trum nga ngot dong to ISO certified ngat Baramati Agro Kutsuak Vokcho chu Mizoram a letheina omta e Baramati Agro Vokcho hi imamo angzelin anote cho big starter a thathat na puitu grower tal an hun thlenga pek tur finisher te a oma Baramati Agro Vokcho chom vokte hi an thau nalin an sa amuk tha a an sa po a hang bik le tin an taksa a hriselin pur hri le nan ta sang laka aveng kimin an taksa in nat na shik adau chakhle bok pig feed popular le so feed te hi a that em awangin vitamin le mineral hlom ti hiala soyani a acho hi pek ne mangai lo awangin a hek lo hle a hlom le amala leidu tan dor thei kan ni a aizol pon kan thon sak thei boke Thara Feeds distributor Baramati Agro ngai zel le Thara store dor pui
MNF party in Dampabial by election an hena an chana wangin wa in khan pathian hena lom thu an soya MNF president Puzoram Thangan an party chu chanvo in chu na lama an buai ngai lo ti asoi Mizoram chunga small hydel project pasari chu mimal kuta hlan turin power and electricity department in tender achwa India le US in kungkhat chung erong bol ne ge sa insum don ton na tur in rem na thu thungan ziak Bangladesh mi puyen ni kuma sarkar la kalungoi lo na anlan tir chumadan le thupe ken ko dan dik lo chung changa Prime Minister Louis Sheikh Hasina chu thiam lo chantir ani a khai lum tura achung thu relani Zonet chung kwate chibai ule oliflal engzami kani a Chanchin Thar lo ngai thang u MNF party in Dampabial by election an hena an chana wangin vo in khan pathian hena lom thu an soya MNF president Puzoram Thangan an party chu chanvo in chu na lama an buai ngai lo ti asoi Aizolvana pa hola pathian hena lom thu soina in khoma hian MNF president Swan Dampabial by election ne zo ta ka party tinin theitop an chwa hloma an campaign chunga tu ma in chet swalna an tok lo chulom omati thu asoya by election ne zo ta ka Dr. Arlal Thangliana chakna vote zanga somruk pahni chu pathianin atok ati china pek ni asoyin a ayat tama an chak chuan an chapau pui mai a hlo omjok ti asoi Puzoram Thanga chuan an elpui party ten Dr. Arlal Thangliana nen in ngei lo angle anin kara khi anga an soi chu thudik lo ani a campaign committee in ruwa manna an siam angin ama ngei po in Dr. Arlal Thangliana atlin ngei theinan theito pachua tuna chuan ne na an changta a an chak nuwa an elpuite beina chu soizui tur omlovin athamrala antlin nuwa chanvo in chu in an buayang ti in an soilea hei hi an elpui party te pu chiat na mai ani ti soin MNF party chu chanvo in chu in an buai ngai lova hetiang har sat na hi an tok don lo ti asoi Puzoram Thanga chuan Dampabial by election chu Mizoram dar thalang ani a Mizoram hungsang shanga mi pui mu dan po ani ti soin tuna hian bana kai policy chu mi pui nan hnol tran meka in khan pui nei le huna pathian tran pui na MNF tlin pui kum athlen arin thu alo soito chu ti hlotling turin be seina nen an kal zel don ti asoi Dampabial by election a thlantlin tak Dr. Arlal Thangliana po in by election a ading don ti chu angai tu angai lo thu asoya MLA in thana tumsom ading to a tuna achum sarina atan MLA thlantlin ani le chu pathian remruat ani a an hne na chu Puzoram Thanga kai shwai MNF ne na ani a chu pathian wangani ti asoi Dr. Arlal Thangliana chuan by election an machonzo ta kha MPF omna a candidate ani tum khatna ani thule nuamati thu soin MPF chu tha ati thu asoya kumsom thum tel te meu MNF shwai tu Puzoram Thanga chu pathian mi ani a hovin hun khir tak tak an lo pal tlang to chen ti asoi inkomi MNF vice president Puvanlal Zoman akai shwaya MNF treasurer Pulal Ruat ki male Dampabial tu MLA thita Pularin tluang sailo nupui pilal biak thwami te po in thu an soya kalkhom te chu pathian hena lom thu soin an tong trai rualani Mizoram chunga small hydel project pasari chu mimal kuta hlan turin power and electricity department in tender achwa RTI Act mga zonet zo na PNE department in achandanin mimal kuta small hydel project pasari hlan tura tender chwa te hi Serlui B Tuipang Mai Cham 1 Mai Cham 2 Serlui A Tuipui le Tlova small hydel project te ani a kumin August ninga khan tender hi chwani in ruah mandan chuan heng small hydel project te hi kumsom hi panga chung mimal kuta hian hlan tumani heng small hydel project pasari hian abel khomin kolpetha megawatt somni paruk point panga an pechwak theya sumpo an thok chwak nuala kolpetha megawatt som pani pechwak the Serlui B in chengwai bel thesani somni athok chwak to a kolpetha megawatt thum pechwak the Tuipang Luin Cheng sing thum sang ruk zakwa som ruk thok chwak to in kolpetha megawatt ni pechwak the Mai Cham 1 in chengwai bel se som thum pariat megawatt thum pechwak the Mai Cham 2 in chengwai bel se som pakwa megawatt khat pechwak the Serlui A in chengwai bel cheli megawatt bial point panga pechwak the Tuipui in chengwai bel se sari le kolpetha megawatt nga pechwak the Tlova in chengwai bel che khat athok chwak to a abel khomasum an tho chwa chu chengwai bel se sahni somkwa pakhat atlinga mundanga tanga kolpetha leina anga chutin heng hydel project pasari atang hian chorwalin unit khat chenga le poisa somni pariata le anga chut ani
Mizoram Hydel Project Lian Ber Serluibi Hydel Project Hian Golpetha Athar Chwatir Kumsang ni som pakhata changa sorkar kumkalmet sang ni som ni panga som ni paruk October thengkhan chorwalin kumtin million unit som ni pasari point bial pakwa athar chwaka chengwai bel chenga point pali athok chwak to ani Lai Autonomous District Council in Khanpui nei tur chu tuma ming pelut zi nga mi pani anin hnukdoka LADC in Khanpui nei tur candidate omza chu somriat anni December ni thuma Lai Autonomous District Council in Khanpui nei tur chu tumtetan tun thani sompali le ni sompanga khan ming pek lu thei hun honani a hemi chungyan political party shangshang INC BJP MNF le ZPM ba ka independent dading turin mi somriat pani in mingan peluta heng ming pek lu te hi in rinni chunudar thuma changkhan endik ni in ming pelut zinga hnolan omlova heti rual hian ming pelut te tan vo in chundar som pani thengkhan in nu do thei hun hon ani a heta hian sanga west a independent ading tura ming pelut pusila lungmuan le pai thara independent ading tura ming pelut puje thangkhu mate anin nu do awangin in khan chu tura candidate omza chu somriat anni LADC in Khanpui nei tura hian ro realize PM chuan MDC bial omzong zong somni panga a candidate an nei kim veka MNF in bial somni a candidate an neya Congress in bial sompalia candidate nein BJP in bial soma candidate an neya independent candidate som pakhat an ombokani MDC bial somni panga omna LADC in Khanpui nei tura hian candidate pani omna bial paruk a oma candidate pathum omna bial som pakhat candidate pali omna bial nga le candidate panga omna bial thum a oma Sangau East le Sangau West a BJP le ZPM an in malbe dona Sangau South Lungtian Bualpui West le Longtlai 3 a MNF le ZPM an in malbe don thung ani Zobok joined YMA in an Kotsung Kongpui Siam Pu ta Tukenda Rukachanga National Highway 54 Kongpui an dan chu chunudar ni le achan ve khan an titop Zobok joined YMA hian an Kotsung Kongpui lai me ka na thom mabak chu tun thani sompanga ma a lai tran tura NHIDC lan ngen na ti hlotlin ani lo awangin Tukenda Rukachang khan an Kotsung paltlang tu Kongpui National Highway 54 chu tiam chin omlovin andanga until put chung changa hian vo in khan company in ma la ngalin Kongpui hi an lai tran awangin Zobok joined YMA emergency meeting chuan Kongpui an dan chu ti top an rem ti angin vo in chunudar ni le achan ve khan an ti top ani Zobok joined YMA chuan until put ti hlotling tura nornan Kongpui an dan chung changa lir thei ve wakte khwalzin sumdong zirlai le office kai tur ten har satna siam saklava thataka an ngen na an zom sakle an malak na an thlop chu an lom hle ti an soi Zobok joined YMA chuan company malak na chu uluk takin an vil zui zel don ti an soya an be seile du anga malak chun zomani lo chuan an thil phut ti hlotling tura na zoka norzel an tum ti an soi INPR Department le Mizoram Journalists Association changdun buat sayin National Press Day chu va in khan Mizoram man ani National Press Day hi ani tak chunimin November ni somparukha ani a pathiani ani awangin Mizoram chuan va in khan man ani Aizola chuan Treasury Square INPR Auditorium National Press Day hi man ani a aman puitu IPRPNS Secretary Pvt zo thanpari sailo chuan Tuthar thedar tu te chu sarkar kut ke poimo mipui chom tu anni awangin an poimo ti asoya khovel changkang zela internet alo chhuaka social media mangin mitin chu Tuthar thedar tu anni taveka social media manga Tuthar thedar chen kha chu thudik tok lo a om china wangin an film khurangai tak zeti asoi Pvt zo thanpari sailo chuan social media thangchak tak chu in he tir mai lo turin Tuthar thedar tu te acha Sarkar khalngil tu nizel turin huaisen le diktaka kalzel turin acha bok MJA President Pusila Rambuat sayapo in khovel ramro puile mason na chu press meet zalen na anizela press meet an zalen lo na chuan mason na aum theilawa mimal tu te emoro rel na hnuaya an kuntlang pui china hetiang laka hian India chu an van neya vo in thlengin Tuthar thedar tu ten zalen na an nei chu a hlu hle ti asoi INPR Director PK Vanal Sangi kai shwa in khoma hian Mizoram Buailaya in rem na atana tholok awanga Ratna Bhupen Hazarika National Award 2025 dongtu INPR Director Hlui Nibok PLR Sailo le MJA member Metsazing Mass Communication a doctoral degree nei masaber doctoral nun chemical ni hena choi moina hlan ani a INPR Deputy Director Pu Pratap Chetri an Kumin National Press Day thupui the role of print media in the digital age ti azir tirani
National Press Day hi kumsang khazakwa somruk paruka Press Council of India din champha manchan ani ma achanga press mi te zalen na hamthat na mo phurna le mason na atana manchin ani Mizoram Sarkar Council of Ministers in Sarkar na thoklo dearness allowance su kumin November ni khata changa charchanin za apaliati punan remti Council of Ministers Siva Inkan Chief Minister Pulal Du Amahovin Chief Minister Office Cabinet Room Chukomin Department Shangshanga Changa Tungai to Atura Lut and Clear Hava Kumin November ni Khata Changa Charchanin Sarkar na thoklo dearness allowance su za apaliati punan remti a nakum April ni khata za apaniati punle anremti bok Council of Ministers Chukom Chuan Anti-Corruption Bureau SCBR Deputation at Hok Police ASI rank le anwai lam tetsu Special Incentive Allowance Pek and Rem Tibok. PNE Minister Pu F. Roding Lianan Marthak State 10 Kol Petha Anin Taudela Energy Security and Nethenan Regional Power Committee Member Te and Intel Com Deu Trul Ati Thua Soi. Marthak State in Kol Petha Anyang Narzokan Hu Thenana Malaturadin North Eastern Regional Power Committee to Zirtop Ni Khan Jammu and Kashmir Khopui Srinagara Taj Dalview Hotel and Chukoma Hetahian PNE Minister Pu F. Roding Liana Chuan Marthak State 10 Kol Petha Anin Taudela Energy Security and Nethenan Regional Power Committee Member Tetsu Anin Tel Com Deu Atrul Di Asoya Tui Khwate now Small Hydel Project Khwanatur Central Subsidy Scheme for Northeast Ruahman Mek Chu Rangtaka Sarkar Lai Pui na ti chwathe nante Central Ministry 10 Marthak Biala Mason na Thona an annual budget atanga za apasari insertion gross budgetary support za asom sumanda chu anina ang taka Marthak Biala Mason na thonan manzungzung ani theinan malakpui turin asomani Ministry of Power Noyadin NERPC Ahian Northeast State Pasari Antela Tunchum an Chutkhom na Ahian Sikkim in NERPC Telve Adir na chu Chanshang Shangwang Nol Ania Nakuma NERPC chu Mizoram nga Ania meeting hinakum March tha ani turni in Mizoram na chum khatlen na tur ani ZPM President Pulalian Sotan Dampabial ba election na anchak zota klau chungcha nga putur an omani chuan aman mu apurti asoi when ZPM party pisa in koma ZPM President hian Dampabial ba election ne zota chu in than an machon to zinga chak anin rin ber chumani chungin anchak zota lauti asoya polling station somli pakhat omzinga somhnia ansang zoka MNF tu som pariata anchak thunga mun khata anin hne to ka an vote mu za ta chut ani awangin antla ani mai ti asoi Pulalian so ta chuan in thana achak lo zinga pu mo tur a omnual thina an candidate po a in thlashung viauti a sha thu asoya an chak lo chungcha nga pu tur omani chuan party president ani angin amo phurna ani ti asoi Pulalian so ta chuan December ni thuma LADC in thlanpui nei tura Longtlai district mi pui ta chu ri rupui tling takpu a LADC mason na tur ngai to chunga vote thak turin asomani Dampabial by election ne zota ka ZPM candidate pu wanal sai lava po inan chaklawa wangin tu te emo mo pu kwal tur azong lava achan bulber chu ama ani ti apom thu asoya an chaklo na chu in mu chwanan pathian in mal som se adu thu le politics an hlo cham na chuan pathian mel ti bal lo se adu thu asoi Incomi ZPM General Secretary Pulal Thamuanan Akashwaya Dampabial by election campaign committee chairman ZPM party vice president Nibok Pusila Nunne mo po into asoyani Lunglei District High Powered Committee in Mizoram State University chu Lungleia da ani theinan malakan rel Lunglei District High Powered Committee hi and Vice Chairman Lunglei Not bial to MLA Nibok Puvimal Somtuang Hovin Vain Khan Lunglei HPC Conference Hall an Chukhoma Lunglei Mason na tur kong shang an soi ho zinga Mizoram State University din tur chu Lungleia da andu thu soin hei hi alotlin theinan theitop chwa an rem ti a Anturel hi Chief Minister Lunglei District High Powered Committee Chairman Nibok Pulal Du Omahova an chutkhom huna soi ho tura chop chwani che anti ani Puanto chin angin Lungleia pol shang chuan Mizoram Sarkarin Mizoram State University adin tur chu Lungleia da ani theinan theitop an chua pol shang in ron khom na nei ani nu a pol shang telna Mizoram State University Demand Committee din ni in ma an la chunzom zela Demand Committee hian Mizoram Legislative Assembly classic truth khoma Mizoram State University Act chu tidang lamin amun puyatan Lunglei ruat turin Mizoram Sarkaran karme kani Tuishi ni asyat leng wanga harsat na thlen namun Longtlai District ta ka kitswa khwa chu nimin khan Longtlai bor sa pudoni la rat sangan atloa malak na shang le andin hun tlang pui a enfia
longtlai bor sa hi ka ki chwa VCP pulatlan chwa hovin khotlang mi puin an long huaka ama huak tu te ma pudoni le rat sang a chuan shileng wanga mi parukin nun na an chan chupoi ati thu asoya shileng dar lo tura chak taka malak chun som zel ani thu asoi kaki chwa chu shilen na mun containment area apuan ani angin dan le thupek zom ko nga thu oi taka turin atcha tundin huna Myanmar lam nen in kalpo chu thlani chung khar ani a inlen po khaptlat ani angin thataka zom apoimo a sumdon na emo thil dang awang emo a ramri pela kal lui an omani chuan nataka shem anni tur thu asoi pudoni le rat sang a chuan in enkol na konga momo zwal pui ORS IV drip le tul dang te pek chunsom zel anni tur thu asoya health worker le medical team te dan thut sil reng angin thlaphang lo tur le an thu lo zom thaturin acha shikai le vei omdan chu thakhat chung uluk taka vil chunsom reng ani don ti asoya December ni khata LADC in thlan pui nei tura polling party ti an kal to don awangin thupek thataka zoma lawin enkol thaturin acha ani Longtlai district hospital medical officer Dr. Mal som tuang apo in ka ki chwami pui te chu tui chwan so chau in tur le ele in siam nan po mangchin turin acha pem le hiam nei te chu film khur zwal tur le final e thiang hlim na konga chanla thar turin acha ani health worker puzet di vanal shoya soidani November ni som pakhata changa medical team in an omchila changin mi somkwa enkol anni to ani BJP Mizoram State President Dr. KB Cho an party dang tenan thutiam anti lotlin hlei theilo awangin kumsang ni somni pariat MLA in thlanpuya chuan mi pui tenan thutiam ading thin BJP lam an hoito ngei arin thu asoi When a BJP pisa in koma Dr. KB Chua chuan dampabial by election nei zo ta ka an chaklo chungchanga tuma mo pu tur an omlova amo phurtu ber chu ama president ani thu asoya dampabiala BJP chuan vote sang khat zanga chuang an hua khang an vote mu te kha amun ngak tur anni atia dampabial mi puiten an be sayang an hulo chuan party thuma an be sei athlon to dona wangin an inzir finganga kumsang ni somni pariat MLA in thlanpuya chuan dampabiala mai ni lo aizol ka pui chunga nge po BJP thi atle to don ti asoi dampabial by election a BJP candidate pula ming thanga po in dampabial by election a an be sei result an hulo tlanga chuti rwalin an theitop an chhuat tlanga mimal anga mo pu tur an oma ashiat lo thu asoi Inkom hi BJP State Vice President Puvan Upazat hangin akal shwayani. Kumsang ni somni pathuma tlabunga changa korpui chwa pan na kongpui na sataka min chu vo in thlengin siam that alani lova lir theive wak ten har sat na an to pha na sa hle. Tlabunga Zonet correspondent Hodon Danin tlabunga changa insum don ton na hun puya ta na ruwa man korpui chwa po tu kongpui cheng vai bel se somriat borvel seng sial hi kilometer som pakhata thui ni in kumsang ni somni kumlai hol khan zo felani a tundin huna state highway tan puan ani to a ni kumma sa khan korpui chwa thlendon naya kongpui chwa chu ruasur wangin na satakin amina kong chwa chu azad vi aya zawma abalani kong chwat bal siam thatna tan hian saski noya sumdil nima se mu ani hlei theilawa vo in thlenga kong chwat hi ala he ka wangin lir theitan to swal to pal a hlawom hle a zana pheichuan film khurangai zwal hle ti korpui chwa khotlang shwai tu te chuan tlabunga Zonet correspondent an shil ani Namin pum khat na lein u naw na choilar tura Assam Rifles in National Integration Tour 2025 an buat sayakal tour lunglei Sihale Longtlai District Azirlai Thanswa Somnile Zirtir tu Pani Baka an mani shwai tu Assam Rifles how to te chuwa in khan Larsap General Dr. Vijay Kumar Singan Raj Bhavana Changin Availiam National Integration Tourakal Tour te Vailiam na in khoma hian Larsap chuan Tourakal Tour te chu until zir tour uluk taka ngai twa turin at sa Tourkal tlanga until zir tour chuan zirna mai baka an thanlen zel na konga shiat na le thiam na apedon ti asoi General Dr. Vijay Kumar Singh chuan tun nai maya honthar Sairang railway station atanga tour an chan tur chulom omati thu soyen nakin loka rail chuan chimlam district po athleng thwai don ti asoi Tourakal tour thana inkhom Raj Bhavan circular lo na neya hian officer in charge National Integration Tour ne na changin tour nei dan tur tlang pui ngai thla ka ni a larsa pin Tourakal tour te NIT cap akhum tir chewani MPCC thupuang tu pulal biak zaman tun chum dampabial by election khan rampuma borwa kaldan tur ashil phak lauti asoi Voina Congress Bhavana inkhoma pulal biak zama chuan development chungchanga te thalayan tui hal hle a development nei chu a hau tak hle ti thalai ten an shiat a hun to ti soin ngun taka zir chiana taimataka kaltlang pui ngai atam hle a tuna sarkar tam kalmek te hi
thal voi ni an pal tlang to hnu po a kong pui la chiam hlei thei lawan ni a development dang chuwana ra ang ani ti asoi pulal biak zama chuan MNF chu voi tam tak an sarkar to a ramta na ma an lak dan chumi puin an sha to hnu ani a an tlin na bial ni sa dampa biala an chak nun le mai ani awangin tuna dampa bial in than hian rampum borua kaldan tur ashil phak lo ti asoi inkomi MPCC state organizer pu MC hlun thangana kal shwayani Mizorama Mahindra dealer Mana Motors in Rinni Khan and Mani Dor Tutetan Great Escape and Buat Sai Mana Motors hian motor shell chwa ko nga tun na yama an sona wanga lom to soinan in Rinni Khan and hne na changalir thele Tutetan Great Escape event and Buat Saya Mahindra SUV mangin aizola changasya su khengan plan ani Great Escape event takal tu te hi in Rinni Jingdar Kwa Khan Bongko na Mahindra showroom atangin dealer principal Dr. Franklin Lerin hetan availiama Mahindra SUV somhi pangavel in Zuyin sial sukan pana hengmi te hi Mahindra off-road instructor pu Ravi Agarwal an telpuin sial sukan thlen nuwa inti siak na tur kong chiale chho ruwa maninanin tlan siakani Mahindra dealer principal Dr. Franklin Lerin heta chuan an hne na changa lir theilei tu tetan inti thoven na hunan buat sai thei awangin lom thu asoya heti rual hian sen sawa hau tak dewa wangin gokim le lian tham tak anti theiri loti asoi Sarkar lai pui ruah man angaram puma GST tharman ani nuwa tun thani sompanga thleng khan Mana Motors hian wahana lir thei an shal zanga somthum pariat an ziak lut to ani Esapin wa in khan kulikon ngai zela Solomon's High School a ramngo le nung chahum halpoi mo zia in zirtir na an buat sai tun nai khan Solomon's High School zirlai ten ngai zela saza chung ko an hua heng saza te hi mishing hu theya an in lar fawa wangin accept chuan ahum halko nga in zirtir na hi nei tha anti awangin wa in khan environmental awareness campaign hi an buat saya accept president pukele muan sangan ramngo le nung chahum halpoi mo na sang azirtir ani Except le Solomon's High School zirlai te hian ngai zel khama saza chung kwa hi mutumin an changa an thla an lak sak ngalani Kho pathum khoru lian se song le si phir veng lunin an huam chung anung cha le luidung chu na sa zo ka hum halan rel khoru lian se song 1 2 le 3 le si phir veng lun VC chuan in Rinni Khan tui rini kaya forest quarters a joint meeting nein anram chunga luidung le nungcha te hum haldan tur chungchang hi anrela sesong khoru lian le sipir veng lun ram chunga nungcha te le luidung chu hum hal turin na sa zo ka malak ni se antia abikin tui rini le tui real infin na atanga mausin chwa thleng chu hum halbik ni se hemi konga hian a tulanga malak hozel ni se anti ani fakna hun ilong manglok ang u Chanchin lom tam tak shil tur che kan nei lo hei ero kan shil thei che tata hitachi chuan Mizoram Automobile Workshop upaber liando auto works chu dealer tan anron mangta tata hitachi excavator eng model po mamo na inei ni chuan liando auto works si panla a chan na an lo pe ang che rubber track pads mang kong black to pa har sat na nei velo po kol tu an ni Liando Auto Works chuan tata hitachi spare parts sa har satna itolo nan thei top chwa puiche anin tiame Liando Auto Works tata hitachi dealer for Mizoram zema pokle school puikon mission veng aizol Am I just a 9 to 5 guy? Or the one who wants to feel the high? Do I like to turn it up? Or do I like to turn it down? What do I want most? In sakitum naim, I budget mil turang zelin I in kan saksak thai chia. I buai ngai mi alavin, abulatanga atop hengin engkim kan buai pui sak thai vekache. AMC permit hengin kan buai pui thai vek bok. I in banga ta na tha zang khai le tha bok si kholum laka in vong dai thai waterproof soundproof ni bok EPS panel mangin I in kan saksak thai bok che EPS form manga ceiling siam hi anin ti mu mek zel bok Kyangte Construction Private Limited mission veng thlang aizol inin chung alegen boina atchen chin che F Cup Sanga Enterprise kum song ni chuak waterproofing agent nom ni to ti chuan waterproofing man takin kan ti sak thei reng chu tanki lik in chung lik bang dam lu tuk wanga boina thing theile tui lik na sang kan siam che thei reng phone number
9538278474 8622916162. India le US in erongbo na ge sa insum don ton tum khat na ni turin kum khat chunga tan inrem na thutlungan ziak Voina Tutswa Asyama Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardip Singh Puri chuan ram chunga erongbo na gas lama sumdong lian Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation Limited le Hindustan Petroleum Corporation Limited te chuan tun nai khan US sa erongbo na gas siam chuak tu tenen anin biak nu in nakum chunga US Gulf tuipui kamachanga erongbo na gas ton magtadwai ni point panhi leina atan inrem na thutlung an ziak ti asaya Hei hi India in rampo na changa erongbo na gas alak luza somvel ani thu soyin khwale tuiten mantlom zo ka erongbo na gas an le theinan le chatlak le khailak a omlo nan sarkar le pui chuan ruwa manna asyam zel tur thu asoi Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardip Singh Puri chuan Prime Minister Narendra Modi ka ishwai sarkar hnuaya khovel puma erongbo na gas man za somruk chuang asan bel lai pu in rammi pui te hna mantlom thei ang bera shal chun zom ani thu asoya erongbo na gas bur khat man chu cheng sang khat zavel ani lain ujwala scheme hnuaya erongbo na gas bur khat man chu cheng zanga atanga zanga somnga ani chun zom zel thu le hemiata na kumliam ta chunga sarkar sum sen za chu cheng vaibel che sangli chuang ani thu asoi Meka tlowa Saudi Arabia azin India me te chuan na bus te swala tukin khan mi somli chuang an thi tukina bus te swal hi meka atanga let le lam ni in Medina thlen ma kilometer som hi panga vela tuel theipur tanker nen in su in kang me na sataka chwaka bus chuang mi pa som pali mecha som ni le no pang som pakhat an vai in mi somli panga chu ahuna hian an thingala liam pakhat omin damdo in enkol mekania an zawai hian Telangana state cheng ni in atam jok chu Hyderabad khopuya cheng an ni Prime Minister Narendra Modi chuan vanduai na thleng hi poyati thu asoya Saudia India thunei tu le Saudi sarkar ho tu tenen anin biak po reng thu soyin theito pa chomdol an ni tur thu asoi Union External Affairs Minister Dr. S. Jai Shankar po in mithi chung ti ator pui thu le hliam te enkol dam thuai an ni theinan du sakna ahlanani Manipura popi chin na dap chwabe pui thak na kalmeka popi chin na mun acre zali chuang ti chiat anito Manipur Police Assam Rifles le Central Reserve Police ten Manipur Kangpokpi le Ukrul District ta dan lava popi chin na mun dap chwabe pui an thak na kalmeka hian Sombal Lamlau Chingfei Litan Kotlen le Loibol khulena te be pui thak ani a popi chin na ti chiat hi ram acre zali somthum paruka zaw ni in hemi kai noya hian tham som nga vele popi enkol na manrua le thale thil dang engemo zat halral ani Assam Rifles chuan ruihlo manga sumdon na le akentel thil thalo sang do na turin khochia le tlangram hun pilrila popi chin na hun te chudap chua ani thu an soya mar chakbial mason na atan rem na le muan na thlentir turin ruihlo do na chu apoimo hle ti an soi Niza in hlo na job card nei tu enfiana kalmeka thaliam ta chungin job card noi somni pasari chuang pai ani report chen khata tarlan ani danin sarkar le pui hnuaya niza in hlo na MGNREGA hlo pek chhuana atana khol thar ruwa man Aadhaar based payment system man ani hnu a sarkar le puin job card lemle fel fai tok lo ending be pui thak na kalmeka October tha atanga November tha chungin job card noi somni pasari vel pai ani to a heng job card pai tak te hi job card lem mundanga pemwang urban area huam chung job card nei tu thi to le thok ngai lote anni heti mek lai hian job card endik na vil tu lip tech chuan job card pai tak zinga noi rukvel chukum thum liam ta chungani khatta na thok anni thu le endik na le kha fel fai lo to phot pai ani awangin pai zinga hian thun that le ngai an umnual do ni in an soi thunga tharuk liam ta chunga job card pai zat noi som panga ain thaliam ta chunga job card pai zat hi atam zo ka wangin hebe pui thak na hi enfia hle atul do ni in an soi fagna hunilo manglo kang u
te tweety songs next thar aswake jackpot siam cheese ball le fireball kur in sum bu so voi khat ai lai zong chang e yang eng tik lai po ai chi jackpot snacks potato sticks ghost pepper fireballs cheese balls fiery crunchy stick chili lemon red chili chatka shang shang aom cheu mule ihun lutak manchang kainan jackpot snacks Kimte Enterprise kulikon ngai zela square pipe round pipe le rectangular pipe inchong structure railing bar le chidang shang siam tur thir thaber nizon ISI kan kole inchong rangwa roofing JSW ISI India ram pumashiat lar kum sawi chung kan lozwar to a mani doza te se Mizoram kan siam ve theita Aluminium rolling shutter zale cha rangwa tuidon world class Euroguard UPVC material in rwatui lo khol ve de che wholesale retailing kan pe theye Yamaha Thansang and Sons Auto Division chuan customer titan Bongkon Bazar Venga Servicing Center Munzao le parking harsat na omlo bunfel ani to a khol changkang le changtlung taknin training chuak technician ten thi top choin kan lo puyang che Ronlan North Industry penga showroom hon ania Yamaha two-wheeler model shang loni na lak theya sha chiani du chuan thoktu ten puiche kanin huam renge Rinta ka sumdong F Shamvela Industry chuan Mizoram ama saber turle Northeast sa apani na turin plasma laser cutter khol abun filta steel stainless steel le aluminium mga siamchi gates bars railing partition le thildang engpo idu ang design sela plasma laser cutter mangin anlo siam sakzelang che phailama chau an siam the emo kanti chinka F Shamvela Industry chuan iban phaka aron hung ta e F Shamvela Industry apar khatla aizol Kia, movement that inspires. Bangladesh Sarkar pai thak na vuak ve ta dan le thupe ken ko dan fel fai tok lo chungchang thubuaya Prime Minister Hlui Sheikh Hasina chu thiam lo chantir ni in khai hlum tura achung thu relani Bangladesh ko pui Dhaka International Crimes Tribunal in in a Prime Minister Hlui Sheikh Hasina chung thu angai tuana a Judge Pathum Justice Golam Murtaza Muzumdar Justice Mohitul Hek Mit Enam Chowdhury le Justice Shafiul Alam Mahmud te chuan Sheikh Hasina le Athural Puyapu Home Minister Hlui Asaduzaman Khan Kamal le Police Hotu Chowdhury Abdullah Al Mamun te chu thubuai pathuma thiam lo achantira Sheikh Hasina le Home Minister Hlui Asaduzaman Khan Kamal chu khailum tura anchung thu relni in Chowdhury Abdullah Al Mamun ero chuan athubuaya athiam lo ti apoma wangle court tan thushatua achana wangin kumnga tang tura shemani ni kuma chalai lung oilo rualten sarkar la kalung oilo na anlan tir na vuak ve ta Prime Minister Hlui Sheikh Hasina le athural pui panhi telaka hian mishing chunga hleilen nate drone helicopter le ral thuam dang manga dan le thupe kengko turesha tir na ti chhuana le mitam tak an thi nu po he athupek su tura ma alak lo na awangin thubuai pathumi siam sak an ni a ni kuma buaina chhuaka hian heti laya Prime Minister Sheikh Hasina hian Dhaka University Vice Chancellor ne na telephone mga anin biak na a zirlai te hi ram phat san tu tia asoya wangle phat san tu te tu ma zuanei lawa khai hlum vek an ni tur thu asoya wangin borwa ka so san pha hle a International Crimes Tribunal chuan he in biak na le in biak na danga Sheikh Hasina in ama laka thu buai thelu tu mi janghi somni paruk ti hlum tura thu apek na le thalai lung oilo pung khom te ka phlum tura Home Minister Hlui Asaduzaman Khan Kamal le Police Hotu Chowdhury Abdullah Al Mamun tenena an tho ho thu asoyani UK Sarkar in ramchunga dan lavalu tetan in ka shoina thar adwan zon in hian parliament a putlu ani don
UK Home Secretary Shabana Mahmood chuan sarkarin ram chhunga dan lavalut le ral tlan te ta na in kai shwai na man mek chuan tuna an ram din hun hi athunun zo lo ni in a soya he dan thari Denmark in hemi chung changa dan man mek zu zu ya siam ani thu soyin dan thar hnuaya hi chuan ral tlan te tan UK om nge theina pek ani to don lo ti a soya ral tlan te ta na kumnga chen phal na pek thin chu thasom thum kumhni le achan ve ati hmiam ni in UK a an cheng chhun zom du ani chuan kumhni le achan ve dana dil na thar an thelu zel atul to dona UK khwale tuini na dil dan po siam that ni in kumnga an chen hnuwa dil ngal mai thei thin chu kum som ni an chen hnuwa chau an dil thei to don ni in a soi UK Home Secretary Shabana Mahmood chuan dan thar hnuaya hian khoiram atang po in ral tlan te chu an don son thei rualin an ram boruak aral muana boruak achat hnuwa thon ho zel an ni to don ti asoya heti rual hian heng ral tlan ten chen na le chom dol na sum an don thin po na thok thei te tan chuan ti top ani to dona dan lova long te reu te te manga olsam taka UK in karkai chin ti zia omnan dan anga olsam zo karal tlan ni thei dan ruwa man ani don ti asoya heng dan anga lu te tan chuan chen chun zom le khwa le tuini na thlenga a olsam pha tur thu asoi Pope Leo the 14th in Vatican Museum a Canada luama satu te nam ro thil kum za chuang a local to chu a hlan kir Pope Leo the 14th le Canadian Conference of Catholic Bishops te thu chwa in trauma tarlan ani danin khovel puma chanchin thashil be pui thak na Pontifical Missionary Exposition puala hun sang sanga Catholic missionary ten an omna huna thil lu an thon khom te phau chwa na hun kumsang ka zakwa somni panga a Pope Pius the 11 dina buat saya until thon an phau chwa zingami Canada lu ama satu te nam ro thil thuam le man ruwa te chu Anima Mundi Ethnological Museum akol sunzom ani hnu in karkalta in rin ni khan Pope hian Canada a Catholic shwai tu te hna hian a hlan let le ani Pope Leo the 14th in Canadian Conference of Catholic Bishops te hna thil lu a hlan kir hi chi som rup pahni lai ani a heng thil lu te hi Vatican chuan Pope Pius 11 hna thil pek ani thu soima se Canada lo ama satu tele mithiam tam takin in opna awanga ti luina chu saka an ngai awangin Pope Francis hunlai khan in hlan let le tur hian in biak chan ani a Canada a Catholic ho tu te chuan heng thil lu te hi za taka von him ani tur thu an soyani Nepal Election Commission in nakum in khan puyata na in kai shwaina atlang zara sul nuthiang hlim nei tura ruwa man na chuan ngai vena hlo hle Nepal in khan puyata na in kai shwaina Code of Conduct a hian in khan pui dangal ngai lo green election chu tel ani a he in kai shwaina hian in khan sen so how tak chin ati zia mai ba ka in khan wuak ve ta bol hlo tam tak siam chwa chin chu ati tlem thei be sei ani a plastic le sarang ang chi man khap na te party chin sia nanem kai thom no t-shirt lukhum le ilodang siam chwa le sem khap na te lir thei man thei za ti tlem le electric vehicle man war chungchang te chu in kai shwaina langsar zwal ani a green election in kai shwaina a hian candidate le political party te ba ka in khan hwai hot tu election commission a thok tu te zong zong a huam dona heng in kai shwaina bot che tu te chu Nepal poisa a cheng noi khat thleng choi tura shem le in khan chu tu te chu in khan chu theilo tura kumruk chung shem thei na te atel don ani khati zong kha Chanchin Thar kan puan thei chu ani